Ire Ohinire Mame Equia Yaboa Esia Mama Gia Drame de Manu Begu Huasel Ede Amamo. And then some more Ebane Dawson, the Bedi Motinti Minom, Ebi any say. Yera Mike Okwe, Sabria Yakasai, MPP Amanyo Kuono, Wanum Etibedra Biombe, Womo Ebe so frank, Emudiama Wanum no, na wano ena eba bedi eni muatsinasia, emu ensama huduoni nyinano ewa hasenom. Na breya ye kasai se wodu wanichemu wa independent power producers Wanum ene maya nyinam kania wamo se abaine de wanum kentino enya dia wanum betwaso edi wanum ejumano emunsem ewa hasenom na IPP for ensemia nam so amadom kumano wanum domunsa atu wansayem ede chire empanyimfo a eno so ensama hodo bia no di chire no eya dia yede ebebowo nyankopon eya adomo afi wese mpem no Washe ni Musa Rakeno for Riata Becom Rashabedrem, na afenim pemo no, a ya budget one sensem no, wet to me at the Adai Ghana for, na yet to me who dear airco. Emebruya a war memo futu akwa di ama wonum se one share, na one kasa enti me enfa one sanye bibi, enfa emma one. Na why and a disafutu we say emma ye. What do I need to more a sin off on soa? I did share one so etria by the side of Roma one share, na a quire waden in cyber kayano. Want me ACSC and Fama Wonum. For months, so far, so did you make Bininano, a basso body, a jume dea, wadema, upon my dear Juma, your phobia, and more and Samabusia, Yabadan in Yachi at the amount. And some in your phobia decaditie and a nano pay, Yade Baba Sumo say, no panon, Siabrem Cassia, but I was Sompa 93.1. Kuma Sebrakwana, what Yanka, I was Sunyane, Bono Mantam Cropomo, Aya Sompa 98.9. Sansuna Bono Epuya Mantamu, and Kranza, and also Aya Sompa 90.7. Share our Facebook, Aya Sompa TV Ghana, and our Sompa 93.1. YouTube, and also Aya Sompa TV. www.sompaonline.com and sending in a kukra at the Akogwanteno, Ubetimi Akoho, no Akaken can be at the free information center, Doduana Sono, and a Eto Kaseya Ponia, Doduana so etimi ejabi etie. Buffalo soja Belma 10 gram one Fedria, one no, and a ene anopay, war share at the metra of Facebook, YouTube, Ama Wetimi Ashe live, Ewo, Afeyan Jibrene Adajana and Semno Emunche Munano, Yentime and Famesomo. Ebusia for ya shansem na se ede a free MPP amanyoko ni mum na said ye yesi enimo no nyankopon eya adomu a enche kra wonu promise no ebetuto dwa na eno aka ho bi enipa be se de wo ho ena ye ka se wonu nyina enya pepa se wonum ebetimi ekita franka mu ede ama MPP amanyoko no na wonum eko promise na ene enipa ba akwa obeto no so abayi no wakogina mu ede ama wonum e won fimpi mienu ne aduonu na abato ne mu na eno na essence adehia ne doso nteno said the MPP amamra no etie na wo se wonum nyina etimi kwhye mu na wonum etimi edoso wonum obi a wo se fata ya wo fisa wade no ekwa a wonum enim enguase na wo se fata no wono na wonum be yin nteno eye presidential promise no ye Mike Okwe wano ena sabre ya kase no bedwaku du ba ko ya wapa wonum se wonhwe na wontoto sa enkofuko we se ya no wano ena eda ano na ne nyina mu no enipa wonum ekono wonum edoso papa ye ya committee no ye wura kwasi amu akwata waka ho ebi ye wura Steven Abankwa Setre ye wura Osei Bonsu Amwa Lord Obit Obrite Komi eka ho ebi ye wura Frank Davis Hakma Ousu Ajemai ena eye edipadodo bi a wonum so eka ho ebie na ne nyina mu no ena kasefo ya ye Sompa senom ye ne ye wura ya boaben asamwa wano ena ye kita hode bofotene edema ye wura Alanche Martin Alancash ne campaign team no na eno na eno no ebo nkomo ena wode emu enchechemu dodo na no ede ema ye ensema hodo a wode tu dwa na busia ye nkotie bimra Joada, Warisha Muse, Uracha Martin, the Bedica, Coquino. You are Risha Muse, Joada on the Bedica. At the said, dear, you called Dom Narcis, and she said, you could know, Cabre, Appear Brisino, Usimua, now what is said, dear Cock, now doing Persuabia, Swap, now one Casachi, baby, or Mabishia, or no more, now Marco said them, no dinkomo, now they are 2 money, now or Majao, fine now, no what was come, Persuapo. Nanuna.
ura chamatin tifa no kase say ba ati ku no ya boto kakra baby fa bia grofo mimi na nti akwa to su de be fa be Kenya wo na tie dia se be ko mo na su kuku e de be dia foto mo anim na kire wo mo yi yen so ya ko Ghana fo de e de ya de ni nsi mi nyina yenkushi ya Ghana fo prekope nti sa na tie dia yenki campus wa ni mo na ye kan bo mo na dom no do so a ya ye ni pete mo mu bi e ho se ngi kan si so bi e ko su kunu enti nyai e kunu e mo hu e so hu bi en so kunu e kunu hu sa ba e gire na so Ewusiafo panyin ya yete ne nkan eyeye wura boaben asamwa wono na wode wani kyeremu eyeye wura alankashia ne campaign no ehun tutu nyina no eda na bemu a ensam ahodo bi a ono so efa eye vetting committee ya wonum ekohia wonum a wo mo pepa se wonum ebetime kita franka de ama manyoko no emu nsem ahodo bi na ono so ede etu dwa no ye monwemu ewo ensem foforo mu na ye kwode a enyina monkane ahodo eyade a etimi boa wo me ye nkoso esanse o man bepa bia betimi enya hoden ejina ne naso akoye dwumade bia dododo na no eya na enyina mkane na wo hia edidi dwom wo mu dwuma na eno na bre bia tweme ne ye nyina lo schedule ye ho efa ye papa wo ho enkane preso ene ye dum ha se no be 6 hours time na ya so na ya sa kodum ba bi foforo na no na aban eba ye no wasi isi jamanyo konyam se adwuma ne so che wonum te no wapa independent power producers bia wonum so eboa na se de be ye nyinam kanea no ehun sem be gina ne naso nte no na we mu nyina etimi kwaba ye ena ya ka se independent power producers no enso kire se aban no edi wonum ka twitwiri dibi eti bosumi ya yesim ya no percentage bi wo ho a aban no amfa ma wonum atintontan ene wono etwam na enkane ahodo na hu dwumade ne nyina no etimi aka ensensemu na asem we beto edwa no Sompa kase ne Owura Samson Adey wono senior fellow Chamber of Petroleum Consumers ye ne no atwetwe nkomo ma sede efa so a sa wo ha we se nyina ba no efitiase ne nyina no wode boye ene adesrede kakra bi ene afutu a wode eto empanyimfo anim Sumu dadi nyina obi ampeso bede sumu na omusika omoka no I think so omusi aban ema omo 30% of 1.76 billion dollars a omo hwehwe no na no oye calculations na be around 500 million dollars na omo aya atwe aban atwe na ontimi emfamba na so sa date of the month July no say do na aban timi no omo agree na just say omo services na say omo contribute to bear 45% of energy sector no na grade of demand so around 2030 megawatt leader busume so a obi abrowatua prepaid so a wakokoto no watua and sika no ewie no so mutu no de kwa sika na nso na amasa eka ne ewe no abeda ho no nti saa ne ma no na yesi ehwe saa technical losses ne inefficiencies awo yisi de ho no esi etimi hwe na etimi eyi na eka yebo eno no item bia yisi na aban na befofo na gas and then one na so mu to ni na etime sika na etimi ya nti so say yes aba na omo demand no say nyeni nyina kwa na otimi no mo kasa ye omo mu bisa de aka na bia o show mo some eda na so say yes asama aban na tasu mu a omo be meti na going for back ya hwe kwa ya yisi ko betimi recover na omanya sa sika ni nyina na omo de aba be bia ye du no say yetimi kasa be makomato yeyem Maybe I do not was say yetimi kasa betimi ama akoma atoyem na ankogina so ama independent power producer say wonum kokwampaya wo mu enja yemu ewo enkania ensem ni mo penyi ya yete ne nkan Owura Samson Adey Waya penyipa Chamber of Petroleum Consumers wono ne de na yeko ekotie ye yeda so ejina sa ensensem no nyinam kane ahonso ensem ya no enam se IPP fo aba bonten se wonom edwo mo sika anya sankane ahonsem no wonom behwe ama na kofom no na wode wani kiremu dom kuma no afa de wogina mu de atintiman ekuo ye no ehwe fom agudie ene ahode so bedwe ko ye no eye mrahye
Bedroom, make sure ranking member at the Mines and Energy Committee no, Yera John Jinapo, one also so offer a dom kumani na so and award at the Sredia Emma one say, Ada Roma Kebeya, a binding shana IPP one sekaya one peno, want me and fan kwama one na ebusia and ye Rajina point kwane kasa ye. What do I need to more can name man penny John Dramani Mahama? Ya brave wall to Franca, Eddie Amandi Sabano Kono, Eddie one of my core, a year and Kunim Demo, I won't film Pimionia Jonuna Batsuanimoa. What also Asra Bani said baby as he Kawabiano, one cop, now one cop per se bayan Kania won Samno, a betty me Edgeland and Nasu Fissessa one share. Now when to me answer no dia wo yene ye de babesia of my Ghana masono enya sem ketwa na ne nsem ye na ye ra John Jinapo wa fo so se woni dom kuma ni nyina e ta ye ra Mahamachi sada Roma aban ne nkopɛ sika na wonfa enya sede wo se wo si ye nya sade a de beba no enya sem papa emfa magana fo Yejina Nancy na Yanyanti independent power producers. So more Emayina Moncania na Omuni Abai Afano. One more idea to just say Abai and yet and Chiomu Vikakra, a young Moncania Nina, Omedumina. Omedumina Zua, the Oyeni, the Ohau, the Amanuhunu. Ena ebeto o my money na so none of our many o man panida da President Mahama Kasa na o se family so the achopa kesiepa ama independent power producers say osro ma enmanimu ya se ni o mo se o medum mfidie ni nyina no o munya botra kakra maye nanso ye besra ban se President Nankasa ba bi edru no aginsemu ono na Ghana for to abamano ye de jawo so a na ye de aso a nti omampanyi emfre IPPC na onyomu eninsa wo so enin kitamodie se ne be ya se sika kakra bi kura ne be pede atua o ma na ye pede atua mo because ne ye call so wa sign off no extra pefe se aban sika kakra wo ho sa aban ka se sika ni ho a na eyenkontompo because ye ko asen no vie nyina ye hu sika twitwiri die a ban ko hwegu asen no electricity a ne ye electricity akwan a ye akwan ensuo a ye ensuo astrotech kura ya possible wo ho nti sa ban betima ye we nyina na ne express aban betimi anya bibi kakra na odi atue ye IPPC se ne be ya dum so kese a e ba betu yesu Yenina Yafena Etimiasano. Abusia ranking member at the Mines and Energy Committee, and I want my shepherd John Jinapo, and I equate no. Na ye ra ensemfo from no ye kwa ayem rasha bedrem said there amamrano ahehye na Public Finance Management Act no esi ekre e was section 28 no akre se afibia empemu no e wasa photo sanford na ni chemu rasha bedrem na wo men yakwa mabosam ho nsensem no wotimesa kwada dani e de mayen ne no e na wate ni din se media budget review nyankopon e ya adomu ampanyimfo ekre se July bosumi ayesimu enei ne da etoso aduonu enso eda no eye ya wada ye twa bosumi we say etokra no e na wonom echese omo hwe ni mu se raken ofori ato bepiem o mrahye bedwem na sede amamra no sitie no watimi e the media budget review no aba betu edwa na sa ensem we say no e na enam so ama majority leader yera oseche mensa bonsu brekona wode wani kyeremu wo so ame abato mpeso ya so a wono e na ye mrahye bedwani e de ma adehye wa se no mo wono e na ejina mu e na wode ensem we say nyina etu dwa na ansa na budget ne kura beba no e ya de se empanyifo ya wono mo mrahye bedwam no wono akwajeje to pina no e ho bel e na atuma baba ya mra na empanyifo ahodo ya wonom so wo adwadie mu enso de adesredie bi e de akwakoma mrahye bedwafo se entu ye raken ofori atasa da Roma media budget review na wode ebema no wonhwe e na eto ahodo bi wo ho a wonyi enfafiri mu enfama wonom se de adurada ye rache mensa bonsu wode ensem tudwa efa budget nsensemi ho no yenkonkotie bi mra. I think
slated for a fast day. It's 26th, a Thursday, or 27th. It's one of them. Either 26th or 27th. Check for me if it is 26th or 27th, which is a Thursday. The last Thursday of July. It's 27th. Right. So it's 27th. In fact, yesterday I even made a mistake. In communicating to the Minister of Finance, I said 26th. When I replied, I think I saw that I had made a mistake. So it's rather 27th of July. We'll have the mid-year review. Yera chairman Sabonsu and I call Echo Tiano no said na we see edit date no to Jano and Yabobi at the Achamono. Afeyen Remu and Pedro na na emeburu ye wo ekro mo meche Ghana ha se no no e de wani eto aban no so betimi ebia nyuma said ye be ye emeburu betimi anya bia ye no abrabo no entimi anya banche ankwankoye basa. Now so ne ye kase no efutuo akọ e de amagana meburu sada Roma wan hwe na wonyi wani ampempi na no wode to aban so se aban ne mebia adwuma ansa na won so no watimi aye bibi e wo wombrem no na ensem wese nyina aye deputy chief executive officer at the National Entrepreneurship and Innovation Program Miss Abigail Swadlayi wano ena ede futuo wese ekoye ena wo kyerem se ebraso se Ghana meburu no wano mankasa ede wonsa ebeye bibi na etimi aboa aban na wo enso asene bia obetimi aso asena watimi epia wonom e wasa kwan ne so wade nsem wese nyina etudwa wa bra na eye presidential page we eye dwumade eye aban no epa ho entoma bese enfie bese enan enum ensianie ni nyina ne se wo hwe se be ya mebura wo mo ayakrado so betimi ebiebie wo nwuma no wo betimi ne kakra aso won masene de atoso enan ena na wo hye ho fa nam so nte no Miss Abigail wade sa efutuo we say e de emayenko na se de wo si we san sem ne fa ne yenkotie be. Unemployment madness lies in innovative competitions such as the presidential pitch. So the presidential pitch is a deliberate, systematic, and integrated policy initiative by the National Entrepreneurship and Innovation Program to boost the entrepreneurial ecosystem in the country. The business competition is a revolutionary in the history of Ghana for young entrepreneurs and serves as an incubating platform for existing businesses and capital from government. The presidential pitch seeks to turn creative businesses by our youth into global business giants with the support of government. So I know a lot of you have already heard about the presidential pitch. We launched in 2018, we went on to do 2019, and we also did 2020. So that was 3 seasons. We have given grants to most of our presidential pitch winners. They were not loans. Initially we said they were loans just so we'd get them to perform, but they are grants. This past 3 seasons, we're able to receive about 4,000 applications from various areas and various sectors. And out of the 60 persons we supported, they have created 460 direct jobs. Penny Quantra for Abediatre at the National Entrepreneurship and Innovation Program, Miss Abigail Swadlayi, and I quite see no was entrepreneurship program no. As a bino at the buyer, Sebeya, one no more, betimi aya Jumanka cranka crano, or betimi at the Asawa Senate, na and 50 million do what chimo, and na a bino a pa hon to my schedule medina say, na and 50 million don't chromo to us so, and 50 million near Juno, so a because way, any dear a tosso naya, one nam so, a jina so at the footso, at the Magana and Mebunum. Nano see ya pay what you medina seno, and 50 million and a do and what chimo, Brana one of a schedule medina secrano. Dear what they kind ever dwumadi anima wade abasobode kese pa de ma no eye Vanessa Aisha Lemai wano akasa ede ne nsa eye dwumadi bia enam so nti aban no eso na sene bo na baso na enumo eno no so ekire se dwumadi no aboa ne pa ama setena makoye ama na ye kase wano so atimi afani pa bese eduonu numu ani nyina no kakra eboa etu unemployment ase.
And I started my business when I was 19 years old, Vanillum Enterprise. Vanillum Enterprise is a healthy breakfast cereal company. We produce healthy breakfast cereal. We are located in the supermarkets, Melcom Palace and Maximat. So when I started with as low as 500 Ghana cedis, but then after I pitched, I applied for the presidential pitch. I was able to pitch and then I merged the winner. So I was funded with 75,000 to 100,000 Ghana cedis and a special donation from the president. So that impacted my business. I was able to expand, I was able to acquire packaging, and currently my products are in 35 to 40 supermarkets. I'm looking at expanding to ECOWAS countries and to African countries. So yes, it impacted my business because I wouldn't be where I am without a presidential pitch. And through that, I've been able to employ about 25 employees. We have sales representatives, young men and women as I am going to apply for the presidential pitch if you are running between the ages of 18 to 40. Abusia de yeti ninken Vanessa Aishalema wono and a presidential page a Freddy Kakrano wotimi ebo na baso a okire se dwumedie no aboa ne papa paye ama etimi aboa foforo wa bra ne dwumedie no watere ne nkwa ba mu a sabre watimi afa foforo na nkanya sa dwumedie na enka wonim ba bia wogina sesei ne nsem ene ekotie ye no afe ye boremu ewo eye kitanwudie bofotere edema NDC amanyoko ne fan ye no ewo mfifi matem Madam Gabriela Tete wano sona kache wade afutuo akwa masin no for de hye wonum enyile aban ne pampe sebe ya wonum akwan ahodo bi a aban ne de won sabeke kan nansan no wobetimi awie ede ama wonum na ne nyina no ene se nansan ya na no ebenada ba election ya no na ekoso ni ntino enam so ma MPP amanyoko no wonum etentam efide mum no tudi kosi wonum akwan so se wo siesie akwan no emebi ka se ba election nti ena enam so asadwuma de na ekoso na so no MPP aban ebegina abonten e kire se kwan ne de nka wo mu eba beyi ni dadanya abato ni ntia na abato ne kwawe ye nkugo entimi ana nkugo etimi abade ama wonom no ena eye asin of adehye saban we de wo hye bonti bra ne bedi bo hye no so ema ye no ena Madam Gabriela wono so e kire se asin adehye no wonum edi aban bisasa kwan no wonti meye na ne nyina mu no wonum mo no ntakeden na wonti memra kwan ne so from 2019, a woman contract way for roadway. 2023, about one, and some by the Juma way. The Bessa Becacha I said not for say, more DC, more making sure say a quino, why? Because Moody Agra, machines no, the real election and then machines no that's go back to Accra. It's Moody man said DC no, a quino on ye, a quino way from Asampana to Kushana Asano, almost a support that. A contribution to Ghana's development. The amount of cocoa that leaves this place, and cocoa is one of the strong backbones of this economy. And so we know how deprived they are. Everything boasts of just a main road, and the main road is not even their achievement. That be anamo the main road. Bobo hon samrana nanso main road na nkasakra no. Muntimi NCSA enwie mani nyina ne naso wei Madam Gabriela Tete wano eni kitahudie bafotene de ma NDC amanyoko ni faye no ewo enfinfin mantem afa ye bweremo ewo hafo mantem no emu hafo mantem sofo ye George Yaboache wano so ene de abasobode edema adwumakuo ahodo ni titu ene apomde adwumakfo no ene se ebra COVID-19 eba ye no wase enipa bi wo hwa wonu mu gira wo mu naso enya ensiyo enya ahofama ebo eye esuro eniwo enidua ewa abra na COVID-19 ho popoye epam doctor fo ene nurse fo apom de adwuma fo bebre na ade akọ wonche no wase enipa bi wo hwa wonum agira wo mu naso enam so nte no ema afomantam no yade no entimi ansansan anko akire na enum ena wonum ene eye ahafo regional coordinating council no ene health directorate no akabo mu a enam so nte no wonum de abasobode e de ama enipa aduonum bia wosusu sa COVID-19 bremo no wonum etimi boaye eye adwumaso a yade no entimi antia ne kwaba mu pi yera ya boache wode nsam dodo na ena tudwa e wo dwumedi na se yenkotie bi mra
Oma, Omdiza was so young was Nina, Jamon, Kakrabin the Kem, and so Yabomode said, Omodia never very cheap. Yadia Amawo. Namigini say, we in Crashes and Cassia, Emma, half for Casna, Origi, for a matter, or more Ghana. It is a BBC now, oh, Fanny Pana, and I'm said, oh, yeah, no one about Sunti, Babandia, what day, Quababoa, Tina Make so we no Kofoma, Yadiana, Air Barrow. Yes, it is a Cosro, the Yavana, also Yantacal, two advocacy, among for Bob would be a Jomoso, Itimaboa, Yavana, Esiana. I have for Matam Swafon Monia for Georgia Boache. And I quote no. Now see ya pen Dr. Samuel Kwabna Boache Boatin. Wano and a year penny quancha for ya wada for Matam no apomodane mediano ano. One also essay kakra editraye. Dedicate da mampani ase se onya sa mswade hu se ye mo mabaso efise we bibi mo man na ya mo baso na hadwo esanso da ministers ne ne penifo so mo keke dmeje nyina bom na kakra meka che apomdin duma e fo se ti do mo boy abaso yin ma ne nso ho a se koso na epre de na mo yeduma ovede de se ya ko ate na so ye buso afun yare yeduma ne se e be hwe se ti memfo omo ma haf ene desosi na obia benya apomdin dia Ebusia for the atini can Dr. Samuel Kwabra Boache Boatena for Mantem no penny quancha for ya pomden hosem edana bem and ye quotie no na ne krakra mono and na apomden edwuma ye for ya wonum nya basobode bi no wonum so e ka say trey 2019 COVID break here no because say na me can no go because hana yewo na amanfo esuro pa boy hu even ye health workers no kra no ye yim ehye because na campus na mo break here say embra fie na ye bedru ye no ase atisem nti ye ma enne ma fight ni ye din atisem amanfo akoti we baby wati we baby ase on sheda hu dia onye nti metia ka say ehun na e boy ye from the beginning no award na ye nya no ye ni age pan say me particular no ka de make say me first time I menya award ewo edwuma pa maye eno so nkyerɛ sɛ ebi mo ɔmanya no ɔmo nka ho ye nyina na ye edwuma no na eba ni say na kakra bi na ɔmo betimi ayi enti ye ya ye nya award no ye nyina ye kwa akɔkyerɛ sɛ de ye nya no ye ni aso ɛwɔ modern boy ye health workers ye nyina ye one way or the other no obi participate nyoma bebree ho ye ni aso ye ni agi bebree ɛbɛma ye timi akɔso aye edwuma no na ya ye no sɛ de ɛsɛ ye no na edi mpuntu ɛbɛba ɔman no mu Ebusia ye free go so ene ne potamo na ye fa ye ne entremu e wa Asante Mantam ase no Balekese ene yakwa kodro na Balekese Methodist Junior High School e ye suku bia atete ni tinya twotworo ya omen chichire ye ene ne mpuntu nyina no wonum so edimu etintiman na wonum ewie suku a wo ho ye ne Nyankopon aya adom won sakita bibima wotimi abo won brasa de sefata no wonum akeka won ho abom ama ene eye 4-unit classroom bia eno so ewo school mo wono wonum atimi akoye ensiesie enam so nema wudo be betimi habo agekire ene adesua no wonum etimi ede ataito a wonum etimi de akwakoma school no kasamafo ede ma wonum okọ school ho ene wonum eba be ye adoye de ama wonum eye nana opon wade wonin for a bon komo e kire temu ponti enam so a wo yesa adoye wese ma school no ye besra mofra no ye behwe se de omusitse na omudo so fa na ehyew ewo dem ho na niema ato enema goyi ensi ye no na ba se ye be prepare ye ho me na me ti se ni wa enkwa me no mu cha se first batch na me prepare mu se o mumra do bia benya bia na o me fa amoa nyame adom e kai hu bomu na enso de na enso nyame adom nya bi so so ape bo sia so so a yetim na renovate school kama e de fan abubom lights e wo mu a eni bi se ye ne ye wo ha ne boa ye no na mo pa ntimi twa ye no do je sabre ya ye nyama wo mu no mo de suan so no bebre be sesa enu ti de kanya ye pa ye mo fa na no mo ase na ye hu se mo de suan no ne ma bia ne nko ye nti na omuntimi ensuan de ye no ne ye se ye mo a wo mu omu say ye ni bebrede eskaka na ye wo no ana ye de be so school mu a na mi adom yetimi aya abofo bi so ye mu a yetimi aya ma school eduza na pensoi nti no bi ase nyame se mu nyina ba ko a me de be ma emofra ni nyina ne se wo yes ani ma wo nyina na se wo ntumi ensuan de a na botaye nti ye de ye no na kwaso bi ama so ti ye be se kanka teacher fo ne se omu ma hwe na o ma hwe ma mofra no atimi asua de ye san se afi mo pia BC no en fani enti ya stress enka omumwa
na mmɔfra no ntumi nyɛ ɔmo na so nsua deɛ sɛ bɛyɛ a kakaka ya bɛbɔ no ɔsɛ bɛma fa soɔ ɛsɛ yɛwɔ nyinaa ma wo yɛayɛ fan ama yɛama light yɛbɔ mpa ɛbɔ mmɔde sɛ yɛbɛnya computers abɛka mo ho na montuma fa nsua deɛ a na yɛyɛ nyinaa no fa so ama so nti yɛsrɛ ne yɛtu mmɔfra no fo sɛ deɛ ɔmanya yi no ɔmomfa opportunity no ɛmfa nsua deɛ na yɛgyidi yɛ sɛ nyame so bɛtɔ nsipa gu so ama no so ɔbapa Nana upon what dear spokesperson Nedema ekuo ya wanum nyina so no ekɔ suku ewo Balekese Methodist Junior High School no ene ekɔ no ne krakra mu no ena nana boafo kwanadu yi adom wono eye otumfo atene mare hene brekro na wasa yeti Balekese Methodist Executive Officer edema Ashan Children's Hope ya no wode na se wono so fa akwanya ne so ede ensem kakra eto ni nuanom ehimfibi enim yan konkotie nana ede enmra Sompa FM. Ako fomu na jina se men fasbo ma baba men so bo kuro mum penfo ahemfo ne muni pampenfo enne se ehese oyo wahima okumu a oyo wahima okumu a e wasere se ohese oni mum penfo be ka bo se edre na pa da abatin kran abatin ni fin kan so be Balekese enkoda eye bare penfo na rese green penfo du nsia enkoda o green wine na mpo ntin so o mo ye enti mestre se education ye be ko ya gise penfo so man kwan traffic ade eja bonti free eja piepie dize akwara bitu na nti abontima na wo no ntina obi control ndi mi nyo busamia e wo sa ba no emma tuma ahefo na emma fo ni penfo no enya kwan na tetene ehu se mbenfo ahwema nipa dantam e sha sense ade ni bi o ma education Ebusia de atine kan eye nana boafo konadu yi adom ye otumfo atine mare hene brekro na CEO edema Ashan Children's Home ye no ewode na se na futuo bi na ye ekotie ye no anope ye kanfo mizo free drink ede amount na ye ka cho se ene dwumedie dodo na no na ekoso ebi eto mo bedin ebi ewade ebi nso eye ahodo na ne nyina mu no eya na wase enya no de kama de apomuden wom na enuane no ewom ebetimi abo ni padua no ene apomuden na wahoho ne basa na wampe mizo free drink ni bi ama wonom okofa sichire drink bi akoma wonom anim gwase chao dwumedie na chi no wo na wonom ede wo kɔ ne nyina ene se pe mizo free drink na efama wabusuafo wadehye ene wadofo wajamfo ane wonom eba bejamo akɔgyawo ewo dwumedie biase eno ena ye ka chawo se 5G mizano so etato eno so ye kama pa wo de emema na mbeba wa yase no bomoden na serve wono 5G na hwe se dwumedie bia beba wo no awurade wono betu amika eno ma betai wachi ni nyina ne se ye ka chawo 5G drink eni mizo drink eye anono de ye de abadwa so wo pendodo aba sompa hasenom ubenya no dosopo atosanso ena ehwia overseas mamponte kwan so manager Daniel our 21st clinic ya wo mo ben Alpha Radio no won sabeka bi e wo ho atom a mo free mampon ene mampon tene ne nkwado ba ne nyina no eye amonko ehwia overseas Alpha Radio ncha 21st clinic wo so hwe manager Daniel na be kind supermarket sister say wo no so wo eye abawa post office anomanje post office wo e wo na wo no so e wo Mama Esther e wo Adonne Asundwe Johnson ye no e wo ebuakwa Wotsa Baptist University na e wo na won sabeka no PNC Ventures anomanye taxi station wa hwe ni mu ho no charity hospital ni junction ho na wo be ho wo no so sa so na Sachi Enterprise so e wo Asafo Abinchi woni VIP car park no na di enhwe ni mu bomodin a wo pe mizo ni bi ato a bomodin na friend number 0246 270 221 0246 270 221 and 0458 106348 0558 106348
Ebusia edwumakuo we say ene so yasa anopa no nsia brem kase bo no hene ire maame akua ye bo asia maame timi ede besomo yera asante ye bo Benedict ya semofo panyi ye fa sedama kokwa Veronica Janda akosia somwa ene news screen nyina ye omo Sompa 93.1 komase ene akua nya kwa bro no ma sunya ne Sompa 98.9 wone nana ene na pamfo chiame ni momu nyina ka ho bi Sompa 90.7 ewo enkranza wonom so ka ho ena kase me ebesom information center dodo a mofo akase pete na wo aboje brani adaje tie ye no ye de aseda emodro enso emma Buffalo Soldier Bema 10 gram ho fedua enne wono ene twa me fa Facebook YouTube and online no so no yetimi ekọ ensema hodo e de kogu wa wutime hwe ye na wutie eyen ye sorry so na ya abo ama Libya Burger Ghana fapim dwumedie enne edien ena ekoso Bema ya krado enne ne shirt no efe papa just ensemo a wode ba no so eye kama watie bia ebusia ebe ya asem ede amame dane ekire ede amanu nti Libya waba wo de so why ye tie Sompa Sompa